tanggal mau udah marambut kamangnya mundak wit. Mati matunggu yung panimat. Dahil taman siya minggay. Kamat. Yo. Diba? Mingaw na ini. Orang ka jebel kan. Na janji. O jebel kan. Orang na janji kan. Maring muda. Yung ganun lagi. Yung jebel kari ya. Na janji. Kari ni. Ang mga nandiyan naman ako niya. What? Old mission time? Yeah. Old mission? Yeah. Yeah. Mission kari. Ya ramai. Ya boleh gitu. Kalau mamanya pernah adik. Ini mana ya rempan. Oh ini wah. Email. Banyak baik kenal. Janji na ako udah beli. Oke aku. Dia beli janji na. Ada lagi. Indian berneru. Aku tidak meli. Bukurin. Rading ini loh. Dari ada dulu ya. Aku tuh. Nah, benar ya betul. Mati ini juga. Iya, apa? Mati ya. Iya. Ini cuma nih. Kamu ulan aja mungkin lagi kenalan. Ya foto mulai kenalan. Mulai kenalan. Harang dia mau. Ulan aja turun ke dia. Kau aja kayaknya lah wadiku. Aku harap ini tadi. Jadi kalau turun. Ini gara-gara ini baru. Ini nggak budi. Iya. Tunggu. Apa? Janji kan ya? Mereka betul. Oh, lah. Enggak ada ngawang. Kadang kan ini. Kadang. Igual, janji kan. Tunggu orang yang ngomong. Ini perayu. Mana? Janji kan. Lalu bilang ada. Marike ka Tonggu? Inyo. Say it again? Inyo. Right. Miring Pata ka? Fit. Yeah, right. Yeah. Bali. Bali. Crab, mud crab. One bit. Right. What about the soft one when he got no shell? I will. Wow. Yeah. And Miring Pata ka, what do you call it when he's soft one? Wow. No, Miring Pata, the soft one when he got no shell. Yeah, that's mean pawang. Oh, Miring Pata. Yeah, Wow. I will. Bill. that means in Marike. Yeah. Soft one.
Abil. Mama Yeah. tinggal And Abil. Amma. Abil. and what about the claw? The dimuka? What do you call the claw? Ada. Orang di kong. Yeah. All right. Abil. Kadang kenal. Mm-hmm. Ayah. Kanika. Apa? Kokeka. Indama. Say it again. Indama. 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 Udah. Okey. Indama. Okey. Nimbet. Nimbet kerpul. Malapul. Nimbet. Right. Saying it's cooking that crab is making noise. In your language, guy, how do you say it's making noise? That noise? Aray, wini, dem ngeret ng puntuang ka utang ko muring kaya batay. Jadi cerita. Jadi cerita. That's when that claw is making noise Ya. when it's cooking. Yeah. Jadi cerita. Ayah je benar. Utang ko wala. Ya, ayah je benar. Jadi cerita. Ayah je. Awak ben. Jadi Kamu, what do you call fly? Kamu. ayah. Kumbul ba na ako namal ba? Emer. Say again. Ya, emer. Emer. Molo. Emer. Awak itu bapak dia. Like that. In your language, how do you say cooking? Cooking. Para jangan je wala tanam. Muring ni we. How do you say about cooking? Awak be. Awan bi. Ayah je benar. Jadi Awan bi. And how do you say, like, this little boy's eating? How do you say he's eating? anak agak. This little boy, like little boy, karawaka. Patan. Awak je. Bali. Awak je. Awak pede. Ay pede. That means he's eating. Kaya bukan amor ke. Rawan yung wakalan niya. Ini boleh. Nah. Ini mati kayak ini lah katanya. Look at him, very good. Kami ini. Paham. Mangga ini juga mati kayak perbaikan ya. Ini. Ngayon niya. Ngayon. Mati kayak. Utang ka rarama. Tama na yun. Biriya. Patan. Patan. Kuatan. Awak je sama. Mati kayak. Amba. Hinggir. Patan. Patan. Amba. Marikeka, tangu. Wangi. You know, dimuka, what do you call him? Hold him up straight. Awak ni dulu. Wangi dulu. Ya ipel. Nggak ada dong. Nggak ada di mana. Oh yeah. Nggak ada. Ada ini nggak ada. Mama. Mama. Ini. Ini. Siapa? Like wording. Siapa? Ayo. Ayo. Ini dia.
sound on top later. Agatha Peugeot and Frank. And what's her name? Johnny Nama? Did you? She got, oh, at least she got no nephew. Huh? Camera? Busy? Lagi baby ngomong dulu. Oh, Olivia. What are you doing, eh? Ah, Kalipat. Oh, I see one little hand sneaking in there. What for? Menyaking No, dulu. no, no, no. Ber. Where are those two? Germany? What's that other one? Ban. Look at camera. Siboi. Cinta.